garuka ibiti bisi bya bindi bya ruguru umugore n'umugabo bagomba gusangira ku isahani umukazana ararushe bigera aho ngaho aramubwira ati se mukecu reka dufate inzu y'ibyumba bibiri baragiye bafata inzu y'ibyumba bibiri takazarara muri sala yubaha nyirabukwe umuhungu nawe arabyumva bagiye bafashe inzu y'ibyumba bibiri bagiye mu nzu yamara gushika mu nzu yabo mukecuru niko yatangiye kuzana amasababu yo gusangira umukazana haramubwira tugutekere izawe igaze se tugushakire gaze yawe oya bamushakire nyine na gaze umukecuru avuga ati none se tugutekere ibyawe tuzaza tubikuzanira se mu cyumba oyaye none se mukecuru tuzatugenza twe tubanze twicare mu cyumba tukubise wo banzuge nurangiza kujya nake tubone kuza ngo oyaye ngo sugwa kwiherera no kwiherera ngo se ngo kwiherera ngo no kwiherera umwana wanje ukamucumbira kangana ukamucumbira ngo ntahage ngo rebe kuntu umwana wanje yasanze ngo yarananutse ngo yarashize ngo yarashosho wari umuherutse jya ruvumera koko nubwo yatubwiriye kwigisha nubwo mukazana yazanye iyi nkuru ya nyirabukwe ese tituravujaga ngo tuhamagare nyirabukwe nawe twumve sayidi yiwe iyi ni sayidi y'umukazana yatubwiye namwe abantu murimo kutureba namwe muze mutwandikire muri comment mutubwire icyo mutekereza nico namwe inama mwoheza nyirabukwe n'umukazana umukazana niwe yatanze ikibazo cya nyirabukwe ukuntu yamuhaye isumu yayiheye umwana we yasanze arimo kumuhereza kandi ngo nikagwagize famille y'umuhungu yavuze ati umukobwa agomba kuva hehe muri rugo nimba amenyeho nyirabukwe icyayi gishushe aho umukazana nawe aravuga ati nanjye singomba kubana na mabukwe nimba ageze igihe cyo kuvuga ngo arungire umwuzukuru njewe ubwanje noneho nikaho yambuze abona kumbabariza ari yombabariza ku mwana wanje nibyari kandi ikindi congeho bigera naho umuhungu nawe yabogamiye sayidi ya mama wiwe tabwo akiyayumva umugore wiwe none se twatumenya muri ugo rugo twiyambaza abayumbe baje gusenga turabiyambaza gutaba abanyagwa nabo kari bo baje ari babitero none siko nabo bava mu ngenzi bakaza nabo kuza gusengera abantu nabo bagashika nabo bakamena amavuta kandi bayamenye turiyambaza abandi kugira ngo baze gusenga muri rwa rugo aya matata ari hano hagati y'umuhungu bamenye cyakibizana n'umukazana titwatumenya ngo niko umukazana karavuga yuko nyirabukwe yarungiye umwana isumu yabanje azana ikintu cyo guhuza umugabo amuhugisha umugore mbega hari ukuntu nka kujya umugaraza twarinda akamahugwa nimba ari isogo nimba ari imboga nyabaki yariko yamahugwa umugabo yamahugwa umugore aho atako kantu nagaki kandi yarasanze turi amahoro tukabyara umwana wacu ari amahoro ati kindi umuntu ugeze ahantu aje kwica umwuzukuru wiwe w'imfura wa mbere ati ko munumva kuko uyu mukecuru ataje ari igitero aho mabukwe nakavuga ataho umukazana ntarinki ivuga nagira ngo mvuga kanyima ibiryo nagira ngo ngira ageza hamena amazi ashushe none ga bantu bacu mudukurikiranye twatumenya ngo namwe muze hano sayidi ariko nje muze mutubwire nguko mubyumva twe twavuze nkuko tuzumva twebwe antake meme ko turavuga nkuko tuzumva namwe muze mutwandikire muri comment mutubwire banyireye bazana banyirayo makosa nimba ari nyirabukwe nimba ari umuhungu nimba ari umukazana ariko muri aha hagati bose ko ari batatu ndumva bafitemwo amakosa n'uwo mukazana yadutumye aravuga ngo mumubwire ikintu agomba gukora nimba arafatizira atahe akazagaruka uko nyirabukwe yagiye se cyangwa nimba bigira gute ati mumubwire inama kuko iwe famille kirazi kavuga uku famille mubyara nayo ikavuga uku ati yabuza ahantu aribuje niyo mpamvu yadusangije kino kiganiro ninjoro ngo tukimuzanire none namwe bantu bacu mudukurikirana isaha ku isaha abari mu bihugu bitandukanye muze mutubwire inama twobwira uyu muntu nawe araza gusoma za comment zanyu ubwo araza gusobanukirwa icyo agomba yumve inama namwe mwagiye mu muheza nk'abantu bakurikiranye kino kiganiro turabashimiye rero ku nkunga yanyu y'ibyo mukomeje kutwereka urukundo rwanyu mukora za subscribe za comment na za sharing mukomereza aho ngaho muri ubwo buryo icyo nicyo tubashakaho gusa cyonyine murakoze ciao ciao. Hello guys, twongeye twagarutse kuri ya channel yanyu mukunda cyane ya MM TV. Kibisanzwe mbere nuko tutaragira nicyo tuvuga turabashimiye cyane kuri za subscribe mukomeje kutwereka ndetse na comment na sharing
aho nyine ariho mukomereza kutwereka urwo rukundo nk'ubwo tubakunda. Twarababwiye ngo ibyo mwifuza byose muzabibona, aho mutagomba gushika naho n'icyo mugomba gutinya mwe mutagomba kuvuga. Muzaze kuri MM TV tozawapona bino oye na makambo toye nango obwakisi mate bisope tozongisili yango. Sikoyo lelo eza sango moko boye ezoyinda ndeko yinda bandeko na ngai nazopesa bino approche pona chano oyo bose ndabiyegereje ngo mwama muguma aho ngaho. Wari ugiye kuja nimba ari hehe wanze stope ubanze wicare fata agatebe neza wiyegamize hamukurikirana uyu munsi noneho byahiye muhora muvuga ngo tibirasha neza ntibiragira gute. Noneho uyu munsi babanze barindire bicaye banze biriko birasha cyane. Rero tutaragira icyo tubagezaho ku mazina nk'ibisanzwe nge banyita Furaha Aime kandi umukobwa basegege nkaba ndi umumama w'abana 4 ndetse n'umugabo hama nkabandi kumwe n'abagenzi wanje kaka moko oyo bino bono bakakaka nde wana siko nazana ndekona nga awa tikayepe ami présenter devant bino. Karibu cyane ndakwiyegereje. Amazina yanje ni yayandi mumenyereye abambonye ubwa mbere kuri MM TV nitwa Gikundiro Aime nkaba ndi umusegege nkaba nubatse nkaba ntari singu. Turabaramukije cyane. Reka turamutse abantu benshi bakomeje kuduhamagara kutwandikira ngo badukunze n'ukuri natwe tukabakunze cyane. Nk'abantu twiganye za Goma twabanye kuri za Goma tukira abana abo twarakuze tw'abantu bazima dufite abandi bana. Yes. Turabasuhuje mwese ahantu muri abari muri Canada, Amerika, Australia, abari Kinshasa, abari hehe mwese turabasuhuje cyane. Mwakomeje kuduhamagara yuko mudukurikirana urukundo rwanyu twababonye. 5 kuri 5 5 kuri 5 breaking news. Esa ni breaking news ni Blackcurrent news. Je sinzi icyongereza cyane ni Blackcurrent news. Breaking news munda isi. Turagusuhuje papa turagukunda n'ukuri yo atubwiye breaking news. Wewe hariya turagukunda cyane. Wewe kuri riratorero rwose 5 kuri 5 eshimye kwako ya turi kumwe guys. Kongerero twagarutse noneho nimumbaza ngo topic y'uyu munsi ni yihe ariko mwokagira Imana munje buriya naragenda umigwa nimukugira hanzi yangahurirana n'amakuru n'abandi kugenda gutya akantora waba uri muri dushe bakabara ahantu hose waba ukarangira abantu dushije nawe uri muri Amerika nimba nta muvugizi ufite akanimero karaho call me hampereze introduction nanjye ubwanye ndahita nyitanga nawe uri hirya no hino gusa bwana twege turukubereye aha kuri iri torero naba mama bana bazuvuze kamvye bakendeka bamususu balobite bise tokende na Rwanda na bazafutira bango amvya za nini ndakona ngai tosi tomata tolemba bavyo oyo yozoloba bise tomata tolemba to abana futila yo ozebisa biso babazingi bafutila yo amvyo kende la Rwanda aushitukate po ezambala liboso biso tomata tokita penja biso ozebisa biso bafutili yo biso bafutila kama bamuninga bazoloba o tala ndenge bao bauti koya kaka ndenge mama eske yo ndoko kiko tindira biso mukolo tokoki ko bimana mukolo tokoki ko lungwa kosa nini epana biso po pesa biso mitindo kandi yo mokonji yo nani epana biso kandi kindi tukomeje kubona abandi bantu bakomeje kuvuga ngo twamanutse ku tudolari twarari amadolari tulemba na biso oyo besito simba tukira abana kugeza n'ubu nyine ko turaza tujya amadolari twebwe ntabwo amadolari yadushitura wowe ni wahashitwa kubera ko ari bwo bwa mbere kuyakoraho none twabana cyane papa nakongeza nde dollars elo bakakaka munoko kaka mbongo na maboko dola kaka nde umoni makambo nyose ifuta kaka na nini na dola siko yo ya kaka mutusoki muuta ya mboka kuna na village na ngomba usaka kwa biso woto tusabana badorale wala tos tukana nini ona ni tikana no na ibisa yo zana nini ozana eloko nini ana Nairobi ozana nini pona tolandela yo
ata eloko moko te oyo yakoki kositwa bato oza na yango te oza tina te epa na biso lungwa kuna nyama mokolo mosusu soko olobi kaka nakoya mpe koloba kombo na ye nyangarakata wana sikoyo te il faut napesi ye ya suka mbala ya liboso mpe ya suka napekisi yo eza mbala ya liboso mpe mbala ya suka kobenga biso bie kofinga biso te napesi yo o remarque ya nini ya suka na kombo na biso mama napesi yo ya suka penza undi munsi ukurikira izina ryawe nzarizana ahangaha keba kana biso twebwe hano ntabwo twaje kwinjira mu buzima bw'undi muntu kandi urabona niho tugitangira ntabwo turatangira kwinjira muri za channel z'abantu nanize tuzinjira mu gose tuzinjira mu ntabwo dufite uwo mwanya twebwe ntabwo turi abantu bari civilize ntabwo twakwinjira mu tuntu tw'amatiku ntabwo bawuta basara kabongo abantu nyine bagiye bawuta nibo baje mu dutiku birirwa batukana ku macano bakinjira mu buzima bw'abandi bantu urabona twebwe ntawo mwanya dufite twebwe tuzi turiho twebwe turi kuri target yacu naho ibindi byo kuza kutubwira ngo bamata bakita wanayizate tokolande nayo te to continue kaka na musala na biso okay soki olingi biso te benga biso twagarutse rero tera biso tokolingana biso moko twabande ko pe tokolingana pe to aba ya makila moko biso tolingana kaka ko sinde bongo okay olingi wafutira biso avio to biso ba avio to sito matata sito lemba rero barimbabwiye ubu barampamagaje ahantu runaka byihuta cyane muje muri concert none mutabonetse hano muri kino giterane ushobora kubona nagiye aho hantu ndatumiwe byihuta barambwiye ngo nurire indege barayi abo wow none me uzasigare mwivuga butumwa azarikore neza ubu ngubu njewe nahamagawe mu giterane ikinshasa ahantu runaka ntavuze okay bandeko nangaye murumvishije ko kera ibintu birimo biragenda biduga mugani w'abarundi w'abarundi ngo biriko biraduga ebasha abarundi gose namwe turabashuje ngaho muri turavuze ngo amahoro cyane abanyarwanda namwe ni mwaramutsaho muri abanyamurenge n'abanyarwanda bazashaka nko kuvuga kala meme langage imvuga imwe kuntu abarundi nabo bivugira nk'abatese ukuntu badebeka abakenyezi bacu turabashuhuje nabasabaga bababitsa gutabashinga ntahe namwe gose ebasha turabasuhuje nyine kuri iyo cyane ngo mukomeze muzikurikirane aho muherereye hose rero turaje dufite ya nkuru itwika mana isezerano noneho ariko mwokagira imana mu Nairobi nakasa mutwe k'amakuru ushaka kugira inkuru zose no kuzitora azamanuka hehe Nairobi ariko yewe Nairobi wagira ngo wabaye Sodoma na Gomora ni habira hiye habira shyushye mana isezerano noneho iyi nkuru y'uyu munsi yo mumbaza ngo iravuga iki nigenda gute hagiye kuba amasaha ya nimugoroba kera ikiganiro kiba kitugezeho cy'umukazana na inabukwe ati byagenze gute uyu mukazana na inabukwe noneho ngo mabukwe abana baraje ahangaha barashingirwa umuhungu n'umukobwa ngo bamaze kugera ahangaha rero nyine bariyesara ubuzima burakomeza mabukwe turukiriya ruguru nk'ibisanzwe aza kureba umukazana mushasha bazanye mu rugo asanga izina ni Sheri Shushu mu nzu amahoro gose yaradumu milere mu rugo ebana ni darling ni hani ni shushu ebana kila kitu ni show yes none asanga umuntu azayegamira wabo gutya ku ntebe umukecuru atikarabaye none n'imbere yanje abana ntandero bakigira yaba asanga begamiranye ntabwo yarakicegamira kandi umugabo yamatangira kubona shanje apana nta nubwo yarakicegamira none nyine wa mukobwa na wa mukazana wiwe na wa muhungu wiwe yasanze bazabegamira bavugana neza baseka hari amahoro ya Nyagasani babatokige hariya neza nta kibazo abareba Eme TV none yamabakora kuri ya mudu ati none igitangaza kiragwira aba bana ntasoni n'imbere yanje azaza amanika amaguru ayashire kuwabo undi azaryamisha umutwe ku bibero
by'uwabo akomeza sete si uwo usete ikiwe ngo kandi ngo bareke guma kurebana ngo cyangwa ujye urebana mu maso imbere yanje nirigenda ese risangira ku isahani imwe nk'amasahani yabuze nirigenda gute mukecuru azana n'ibiki village waciwe iriya ruguru ntiyamenya ko ibintu hano byahinduye si iki village aramubwiye ngo azaje kurira hehe mu mbere umukobwa ntasobanukirwe ngo imbere ni iki akamubwira ngo azaje kurira ngo hariya mu mbere ngo uzamurira ngo mu maso ngo cyangwa ngo yarure ngo buri muntu ku isahani yiwe noneho mukecuru yazanye kondisiyo zibiri bazamucumbira ibyapa no kwa kundi tw'udutaratine buri muntu azafata kiwe akagashira ku isahani ngo kera ngo yamwubahutse ngo azacumbe ikibakure cyo cy'umutsima acumbe n'umugabo acumbe n'iciwe ntakaze asangira n'umugabo yamazana kera kerere mu rugo umwana biramushobera se noneho mabu umwana agerageza akubwira mabu kwese mabu ahangaha mu kizungu umugabo n'umugore baza basangira nta mpamvu kandi nawe ubwawe tuzara ducumba dushira nimba ari umutsima kukibakure buri muntu azafate akiwe nimba ari n'umuceri ikiyiko kiba gihari warure ku isahani ya atoya kera iyo ni bukosadabu wazanye mu rugo ese bukosadabu mu kinyamurenge babyugita gute bukosadabu tandera umuco ntandera ukigira nukoga noneho gaye muza mutubabarega ikinyamurenge garimwe kiza kiducikaga wagacwawe bukosadabu niki cyane muri aba bakatanya ngo ni indero kutagira indero nyine kutagira ikinyabufura nukoga noneho ga inkuru y'umwana ga isubira inyuma ngo amukecuru kera abashize akantu yamayumva kerere irajaguye mu mara yiwe uyu mwana agiye kuntotoreza umwana wanje dore ukuntu umuhungu waje avuye ruguru angana none ubu yarananutse byaragiye biragaruka bakazatwohereza amafoto ruvumera ari umuhungu mwiza arabyibushe ariko aho yashakiye iri pepo riri mu kuzana bagasangira ku gatsima umwana yagira ngo aratangira guhaga akamushinga ijisho umwana wanje takirya ngo ahage igihe bokamucumbe ngo yirire yiziguye umukobwa akamamuje iruhande yamazana toroma mu rugo yatoroma ibiraje noneho ngo warangize igitangaza nibagwira nimba warasutseho ibiki noneho ngo umuhungu akabanza agacaha mukecuru wiwe nyinaga mama hano ntabwo ari uko ibiti bisi bya bindi bya ruguru umugore n'umugabo bagomba gusangira ku isahani umukazana ararushe bigera aho ngaho aramubwira ati ese mukecuru reka dufate inzu y'ibyumba bibiri baragiye bafata inzu y'ibyumba bibiri takazarara muri sala yubaha nyirabukwe umuhungu nawe arabyumva bagiye bafashe inzu y'ibyumba bibiri bagiye mu nzu yamara gushika mu nzu yabo umukecuru niko yatangiye kuzana amasababu yo gusangira umukazana haramubwira se tugutekere izawe igaze se tugushakire gaze yawe oya bamushakire nyine na gaze umukecuru avuga ati none se tugutekere ibyawe tuzaza tubikuzanira se mu cyumba ngo yaye none se mukecuru tuzatugenza twe tubanze twicare mu cyumba tukubise wo banze ujye nurangiza kujya nake tubone kuza ngo hoyaye ngo se uko kwiherera no kwiherera nyabo ngo se uko kwiherera ngo no kwiherera nyabo umwana wanje ukamucumbira kangana ukamucumbira ngo ntahage ngo reba kuntu umwana wanje yasanze ngo yarananutse ngo yarashize ngo yarashosho wari umuherutse ryari ruvumera koko wari umuherutse ryari ngo reba kuntu umwana wanje yashoshotse ngo ibikingo atakigijya ngo atazabona ngo umwitaho ngo hoya ngo tuzadusangira ku isahani tisaba ngo ino dusangire ku isahani atakimwita aba yararetse noneho janti akaza kagushakaga noneho kuko na Bibiliya iravuga ngo umuhungu azosiga nyina nase azasanga umugore wiwe barushinge kuki batavuze ngo azahaguma kwa nyina nase mpaka yemeye kugusiga atazi ko akazimucumbira agaha noneho wa mukecuru yamatangiraga kuzana amasababu iwaga kama yereka umuhungu we ko ari impuhwe zakibyeyi ahashaka kumwereka naho kumbe ntuzi ko hawo afite tageti y'umukazana nukoga ngo arange se noneho umuhungu yumva nawe akananirwa kugenda wa undi wavuze ngo yinga mbona yinigani nazama yagira ngo hengamire ku mugore wiwe ataho kera baragutamitse mwana wanje ntukinanyumva sigaye nkubwira ntunyumve nakubwira ntunyumve aho yagira ngo aje kwa nyina nawe umugore utangiye kumva ibyo nyoko hakubwira nyoko yasaze turamagore yamacanganye ku mwana w'abana abandi ari bujama none akazasigara agenda mu cyaro agaheregeta akamara amezi 6 aho umuntu agira akamara amezi 6 ari mu kazi nukoga umugeni ngo karagenda agahera amezi 6 mu cyaro wagacwawe sigitangaza kubera gusa guhungurusa k'umugore na nyirabukwe na nyinaga ngobukeye nyirabukaga wajya wa mukobwa nyina nimba yarashaganyijega mu mwe kutuntu yari yaraje yitwajijega nimba yaradusukumiye ku muhungu wiwe none umuhungu ngo ave mu cyaro yamaze ari karahabutaka
uwo mugore yagera ngo aracishamwo umwuka ati Agakubita. wambwa akaziwe n'ubundi nari naragushongereje uri mu kugira mama ukamusubiza nk'ari mwenzako ukagira guta akaba arakubiswe ngo kandi mama yarambwiye ngo ntukimutekera ngo ntukimufurira ngo ntukikora nyoko yamatangiraga kuvuga ngo mama wiwe ngo ari mukuza ngo agafura ngo agakoropa ngo akoza isahani ngo kamutuma ngo guhaha ngo akazi kose niko ihari mbese ngo wamugize nk'umukozi yamatangiraga wa muhungu kugira gute gukubita wa mugore amukubise kubera iki kubera nyirabukwe yazanye amasababu ngo ntibasangira ngo baje mu mbere ngo agire gute kandi umukobwa w'abandi ntako takazagira aza gutekera ariko kera utangiye kuzana amasaba nicyo cyakumanuye kikuvanya ruguru tasoni wa mukecuru we abakecuru bene abo ngabo indege ntikaziboneka yo kubamanura tiyaje ku ndege ubwiwe niko yuko yaje n'indege ayaga nta yindi nzira boca kuvuga ngo ave ruguru ashike Bukavu cyangwa ubwo nyine none inzira y'indege yaragize ni nka yaragize iminsi yari yarahegeteza Goma na za Bukavu umuhungu amaze gagushitsaga aravuga ngo rekaze kureba ngo mukazana yosubira ruguru atabonye umukazana kandi yarageze pfuga azaga zapanya ageze muri bino bihugu bindi kurumva yagiye za magendo kugira ngo yari afite inani byangombwa byo muri zindege akaza Jomo Kenyatta aho none se nabigiye bintu yarashize mu mweko yabigendanye inzira amagendo yabigendanye inzira amagendo ntabwo byari kugera ku mupaka warangije aya mabi mutaho umuhungu none ngo yamaba neza imsisi munzu umugore yazagira ngo acishemwo inani mu mwuka yazagira ngo aravuga agakubitwa yazagira ngo none iwe na nyina ngo amaba umuntu umwe none nyina akazisigara acumba akaba ari uzanira umuhungu wiwe ibiryo umugore yazana ibiryo umuhungu ntabige ati washiriyemwo ibintu ngo umugore nyina nakamamwumvisha ati mwana wantu ukazujya ibiryo byura mukobwa nzambona no kukwica zokwica none seme ico none se hagati ya nyirabukwe n'umukazana abo bose kurumva ari indi ufite amakosa hagati y'umuhungu n'umukazana na nyirabukwe kurumva aho hagati y'abo bantu bose ninde ufite amakosa ahari amakosa reka msempa kubwire none uko byagenze gahamwisha none ngo birangije ga ibintu biba too much umukobwa none aravuga ngo yagiye kurusenya tahe ntiyoba muri ubu nyirabukwe tiyaje kumubera mukeba ninka bakora concurrence ku mugabo ati none ga reka rusenye famille y'umukobwa ati yewe niko zubakwaga komeza wihangane azogenda ko atajeje gutura inzira niziboneka azotamusubire mugaruke amahoro umukobwa yarihanganye ngo amaregwa kwihangana cyabaye kibazoga icyatumye mabukwe bamumenaho amazi ashushe ni mugoroba noneho ngo nyamukecuru afata icyayi ngo noneho ashaka guhereza umwuzukuru ngo wa mukobwa yamasanga nyirabukwe karafundura urutuntu kera karashira muri cya cyayi ngo aheze iki aheze umwuzukuru ayo noneho yarageze mu rwego karaga umwuzukuru noneho ga ngo yamamusangaga ariko ararunga ibintu 8 mu cyayi agiye guhereza umwana ngo arangizaga wa mukazana nta kindi we ntiyanamubaje si mukecuru ugiye gukora iki yahise afata cya cyayi gishushe cyari kugisigaye mu isafuriya no kuri nyirabukwe arakimumenyeho none se reka naje nkwibarize none se nimba uno mukazana yafashe nyirabukwe yarungira umwana mu cyayi none se kurumva nubwo wavuga ngo nyirabukwe turumva yakoze ikosa ryo kurungira umwuzukuru icyayi akarishiramwo biriya bintu nyine nimba ari tutazi je wangu nibiki biriya yakuye mu mweko yabimushiriramo aho none se nimba uyu nyirabukwe yarageze aho akora biriya umenye ko natwe bakazana natwe tutoroshe kuki twaba tuvuga ngo nyirabukwe ni wabaye mu kanwa kacu ngo nyirabukwe umenye ko n'abakazana bikigiye natwe tutoroshe tutagishaka kubana na ba mabukwe mu mazu nyoko bukasigaye azuka mvuga ngo jewe ngo sinza ngukunda ngo kubana ngo na mabukwe ngo na muramukazi wanje ngo kubana na muramukazi wanje ngo na mabukwe ngo ahubwo ngo nogenda gushaka handi hantu ngo ndi buture usibye nico natwe bakazana ntitworoshe bikigiye ntidugishaka kubana na mabukwe ngo aduheze inama none se uribwira ngo nimba nk'ubu nyine nashatswe hano muri Kenya sindabonana na mabukwe simuzi aho ugasanga uri cigenge urakora ibyo ushaka wewe wenyine
kandi ndi gushaka inama z'abantu bakuze nkabanyuko buko umukazana garashakwa mu rugo yarangiza kugera mu rugo akegera nyirabukwe akamwerekera akamubwira ngo ugomba kugenza gutyo ugomba kugenza gutyo inama gutyo ugomba kubana n'umugabo none se kurumva ngo umuntu wabyaye abana akabashingira kurumva nta experience afite muri gwa rugo kugira ngo aguheze kuri za nama nawe zigendereho ariko kama wumva uko nyoko bukwe ari kabico kama wumva uko nyoko bukwe ari umurozi ukamumwistatinga ukamwishira ngo ntiwumva uko nyoko bukwe ashobora kuguheza inama zizima reka nkubwire oya none se izo ntizibujije ko mabukwe atotanga inama kandi ntitubogamira ngo mabukwe ngo niwe gito aho buba gito bwa mabukwe bwaje n'ubu ngubu mabukwe ntiyajeje kuvuga ati reka nkwigisha uko baza batsinda